A što te rastažuva ti, Veslonu? Ne znam, mene ova malko mi je glupo. Prespav je metafora za naša ta mila majka Makedonija. Čoveče. Jest jedna debela pijajca sa desalo zakačena na telото na našата mila izmačena tatkovinica. Vam vi ne dostiga ljubav i vнимание. Nego pravoljev ja, nego deca, da. Го продаваме делото Преспав и се разведуваме. И јас и Марио продаваме се. Сефтоне. Samo jedan od vas je sedne na prestolo prespanski. Фидерден. Do kada je dečipiranje to?